سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Pak Kamani. Wah. Wa idza subba. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa idza subba alaihi al-ma'u saha kadzalika yaqulu ya ghusal. Wa idza subbalan arikalane den sok alaihi ing atase mayit apa alma'u banyu soha moko jerit sapa si mayit kadzalika hale koyok mengkono-mengkono qaulur ruh kadzalika koyok mengkono-mengkono qaulur ruh. Yaqulu hale ngucap sapa si mayit Yaqulu hale ngucap sapa si mayit ya ghusal ya ghusal he wong kang ngedusi yaqulu hale ngucap apa sirru ya ghusal he wong kang ngedusi as'alu njaluk sapa ingsun ka ing sira billahi napa niku billahi demi Allah an yanzi'a yen to nyepot mari niku turu fa idza subba alaihil ma ya fa idza subalan arikalane den as'alukan jaluk sapa ingsun billahi fa idza subalan arikalane den so'ali ngatasi mayit apa alma'u banyu soha moko jerit sapa si mayit kadzalikan jerit koyok mengkono-mengkono qaulur ruh ajare ngengak se pertama gelek yaqulu hale ngucap apa sirruh ya ghusal wong kang ngedusi billahi demi Allah la tasubah ojo ngesok sapa sira ma'aka ing banyu sira oleh ojo ngesok haron hale panas wala taj'alan ojo ndadekno sapa sira ma'aka ing banyu sira haron hale panas ojo ndadekno haron hale panas wala taj'alan ojo ndadekno apa sira sapa sira ghusal ora ing mandi ini kah ojo ndadekno ma'aka ing banyu sira ojo ndadekno haron ingkang panas wala baridan lan ojo ndadekno kang adem fa inna jasadi mongko sak temene jasad ingsun iku muhtarakun kang kobong kebakaran muhtarikun iku muhtarikun kang kobongan kang kebakaran min naz'ir ruhi mergo saking kecopoti ruh bila orang se mandi negela ampon masuk ke dalam compon orang se mate gelak bari eterangaki pacereng apa neka tada se ngeding kapi kecuali se tak ngeding athagalen manusia se tak ngeding kijak saking ngeding ki ada rengodi nyaman ning dunya nika kecuali jin bi manusia se tak ngeding illa thagalen kecuali manusia bareng jin nika se tak ngeding ka pacerenga si mayit bila pun lay pandin si mayit nika acereng boleh ya ghusal as'aluka billah demi Allah engkau minta dabaan wahai orang semandi engkau
ngastete mun nukali tanggalan pi on laon cek sampai ben seroben cek sampai dedet sekarepan sakit engkok ki buru mari istirahat dari debu tangnya badi malaikat Israel. Wa idza subba alaihi al-ma' saha bila pun la isabai aing kelak mun emorai gerojo kaki aing ada orang se mayit se pandi na kelak saha acereng boleh si mayit ni ka. Ya ghusal billahi la tasubba ma'aka haran wa la taj'al ma'aka haran. Demi Allah engkau minta dabaan he orang semandi engkau aing se yo sayaki de engkau dicek sampai keberadaan panas wala baridan ye cek sampai keberadaan celep. Fa inna jasadi muhtarikun karena saung kuna tang jasad re kau lah sebab debu tang nyabeh kau orang debu nyabeh ni ko panas. Fa idza ghassalu mongko ari kalane ngedusi sapa si fa idza ghusilu mongko ari kalane ghassalu ari kalane ngedusi sapa wong akeh hu ing mayit takulu mongko ngucap apa si arruh billahi demi Allah ya ghusal he wong kang ngedusi la tamassani nyekel sapa sira ni ing ingsun aja ngejek mandiin sapeh campuri Abu Tomang mayit lagi karena apa roh nyor apa nyaman sepet apa nyaman sepet rod garot teti hari yuki odin ta toman diri ya tomane gua talam putih bayi kita talam bersih campuri beklin mulai cemerlang kudu on laon campuri sabun tak masalah bareng sira om king kudu on laon neser sesete ni kecek sampai engak mandiin orang odi sambian kalau ben cara on laon neguun kalau ben cara on laon notaan aing ye cek panas ye cek celep deng sedeng mon celep gelu ing kia sampet mon panas gelu ing kia sampet ki deng sedeng rak kira agi ponan nek ilmu orang mandi beda ilmu neki mandi ini pandi on laon acereng si mayit ni kala tamassani qawiyan cak teku engko kelaban cara kuat ngaji ya cak arep sekarepan mon negu engko serta berdaya ampunan mun ki odin wis tombuh tanet nyanyi si arengen nah wader tompes tak keleje kan saya gama-gaga tadi orang munang neng sapangko ya manne kake apa mau tak manne kimula mate kada jiri daram majerenge camak deto jil atuat teku deto jil acereng majid ni kepon tak kuat Masya Allah sangkun arapa mata bagi tak santak bisa setegala fa inna jasadi majruhun bi khurujir ruh karena sangkun tang jasad ria loka sebab keluaran ruh fa idza faragha mongke ari kala wis rampung min ghuslihi saking ngedusi mayit wudi amangko den sele sapa si mayit den sele fi kafani ing dalem kafani mayit wa syuddalan den taleni apa maudhi'u qadamaihi panggonane telamaan lorone mayit nadahu mongko celuk-celuk sapa si mayit hu ing ghusal mula mare pandiin si mayit kele sabe ning kain kafana yampar kafana wa syudda maudhi'u qadamaihi lacu dari babai taleen dari napanya mana dari telepakan nah sompet kabi nih kak elong sompet mata sompet kopeng sompet tak kau masukin hayawan tale iki ya tale kabi baba taleen tengah taleen yata se tale
ngolok si mayit nikah bila pun sabak nengken kafan ngak nikah lokolokan. Ya gusal wong kang ngedusi la tasudda ojo naleni sapa sira kafna roksi ing kafani ing kafan sirah ingsun hatta ara sehingga ningali sapa ingsun wajha ahli ing wajahe keluarga ingsun wa auladi lan pira-pira anak ingsun wa aqribai lan pira-pira kerabat ingsun. Fa inna hadza mongko sak temene ikilah ara wajah ahli. Fa inna hadza mongko sak temene ikilah roani yakni napa niku ara wajha niki yakni roani iku akhiru ru'yati akhiri ketinggal ingsun lahu maring kabeh maring ahli auladi akribai al yauma ing dalem dina iki. Fa ana mongko utawi ingsun al yauma ing dalem dina iki iku uqa ufarikuhum misai sapa ingsun hu ing kabeh wala arahum lan wala arolan ora ningali sapa ingsun lahum maring kabeh yakni ahli auladi akribai ora bakal ningali ila yaumil kiamati sampai besok dina kiamat. Orang semandi nengko buntu engko la tak arep paking tangmu are jak buntu tangmu aja talen tang telepakan tok be tale tang mu aja talen karena kok terus ngetela ke tang anak terus ngetela ke tang kerabat ketiro buka karpa cek betai begitu tupi terus dak remah kok menyium mayitan apa cium. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda pernah nyium mayit Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bakto Kanjeng Nabi Muhammad SAW ni keseda sahabat Abu Bakar ni ka masuk lacu nyium dekat Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi cium bi Sayyidina Abu Bakar Siddiq maka sahabat Abu Bakar Siddiq kadabu tibta hayyan wa tibta mayyita. Engkau harum di saat hidupmu, engkau harum di saat wafatmu. Tibta hayyan wa tibta mayyita. Ro'om Kanjeng Nabi bakto swargana bakto sugeng juga ro'om bakto sayyidana. Oleh nyium tantone sok oleh nyium keluarga anak mun orang lain dari musan orang lain sokoro bini ajnabi ya mun reng bini lain kita oleh atau bereng bini lain saya mati bini anan mun reng lain pas pos apa ya bene yang kita tahes pajet mati si mati je kita tahes oneng tahes mbak mapan dia tahes dia pas mati pos yang terus dia mun ka ulama cium deuna bil barokah tadi sesete kala ngocak jatuh tu pitang mongko terus ngetelak datang keluarga karena kau tak ngetelak apa oleh sampai dina kiamat mun ketemu mun ngetelak aku dina kiamat je. Kimun pada selamat ketemuan boleh ku ning akhirat patang dente. Fa idza akhraja mongko ari kalane ngetoaken fa idza ukhrija mongko ari kalane den toaken sapa al mayyitu mayyit minad dari saking omah nada mongko undang-undang mongko celuk-celuk sapa si mayyit nada mongko celuk-celuk sapa si mayyit billahi demi Allah ya jamaati jamaah ingsun perkumpulan ingsun la ta'jilu ojo age-agean sapa sira kabeh bi kelawan gawa ingsun la ta'jilu ojo age-agean sapa sira kabeh bi kelawan gawa ingsun hatta auda'u sehingga pamitan sapa ingsun dari ing omah ingsun wa ahli lan keluarga ingsun wa akribai lan pira-pira kerabat ingsun wa mali lan donya ingsun. Orang-orang sing ngebengko cek terbenter mun ngebengko cek terbenter engko ki apa meten ada tang bungko sa bangun jengko tang manto je ngampong ngiba apa tang manto je anan lepos kropos letang petang bungkon ke kendengin sepeda motor ke tompak sabun ke gerem ngiba apa manto je tadi apa ya men apa bini nurak matua ngampong odi ke matua dulu nasib matua kata jeria
bangun bungko jengko can se mate engko kitro ngetelana tang bangunan dia wa kribai wa mali tang tunye je tang endek je engko len long molong tibi dia nah margana orang mon napa nyamana epa benter nge ben orang seda nikah tetep ian juraki untuk mabenter ngebe cok laon yang kayak pekol sunnah mayit ini kayak pekol mon posisi kiri kanan berarti mekolah sabak kiri kacer mon mekolah posisi kiri kacer berarti adalah jenazah tempat sholatan penikah yakni apa nyaman tempat mayit nikah sabak kiri kanan jadi mon kiri kanan berarti mekol sabak saya kacer mon posisi kacer berarti mekol saya kanan terus dharma pebenter kening karena mayit nikah sedojo napa nyaman baik orang se mate nikah orang se bagus otabo orang coba juga roba benter mon ring se bagus mentai pebenter pajado orang se mekol sopaja aben tuli oleh kebagusan ning kuburan adapun orang se mate orang se coba soro pebenter malah tuli bendem bibak kecubaan aja lah malah tuli mareh dia lah alhamdulillah aman aja makin orang cak ada banyak ni cupling melolo bija dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu asri'u bil janazah percepatlah kalian untuk mengusung jenazah fa in taku salihatan fa khairun taqdimunaha bila si jenazah penikah adalah orang-orang sesoleh maka nikah jadi kebagusan kangkui orang semate gele kebaikan bagi kalian juga fa intaku ghaira dzalik mun saumpaman orang semate nikah ben orang sebagus maka berarti tuli sabak tuli pekol tuli kebe ke kuburan malah tuli norok mate kecuban karena beda orang ini kebeda dua orang ini kebeda orang mate nikah se mate istirahat beda orang mate seodi istirahat paham kau jangan guling ki beda mustarih beda mustaroh mustarihun wong kang istirahat mustarohun wong kang den istirahati bedekalan orang mate nikah bedekalan se mate istirahat letak lah boleh letak usah apa sah letak usah tarawih letak usah baca Al-Quran tak usah tadarus tak usah sholat berjamaah tak usah sodako ada seberat tak usah jihad tak usah dakwah tak usah apa istirahat wis beda orang se odi se istirahat se mate se yor-biyor benih tempat peristirahatan terakhir menjadi tak istirahat mon coba mayit popoi cara bola mudah-mudahan menjadi tempat peristirahatan terakhir benih istirahat jeria seodi se istirahat apa mak istirahat seodi sebab letek ganggu bisa mate je lah mereka mon beda orang mate mak eka seneng bi orang berarti tanda nering coba mon beda orang seda mak eka sosa bi orang ya berarti semate je orang bagus tuh dok si aden lah apa mate waktu kang aden lah ada senya keenna lah sahur lah biasan beda sahur dia beda sarongon banci beda jaga beda kita tahu ngeding yang kok labit lah jam ampun 3:30 ngepas dia macet tahun sih ayat makalah ayat toha aja ampun ngaji datang toha ampun datang ampun ngaji toha jadi toha aja
Dadi orang setak jaga orang malah kembung. Jaga 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 jaga. Nika jam ampun setengah 4 ngepas sekedubu memang ke enteng benteng lagi dengan toha aja. Kan toha semuanya aja ya. Toha nasa manpayati benih. Toha aja. Toha apa? Ah toha panti bener. Ada seke jaga eneh. Buat saya nyekei sahur je karo amonye meketok, detok, buat berarti le setengah 4 mulai dari lah. Macam orang, raja kencer na sokor tau ka jam, baca jam 12 lah apa troll, dagang goreng tedung jamon jam 12 apa troll, coba nih baca na sahur aja, cek sampai tak sahur sampean. Karena bidana orang ahlul kitab ni ka orang se andi Injil, orang se napa non muslim, ghair muslim ni ka juga apa sah keng tak dalam sahur. Nah, semidaki umat Islam apa sah bi orang-orang ahli kitab. Benih ahli kitab ni ka mun ahli kitab berarti mun sampean ngocah ahli kitab ya saungkun ahli kitab ni ka orang-orang Nasrani ahli kitab. Mun orang kitab ahli ya berarti faqih, orang ahli waris, ilmu warisan, ilmu alat, ilmu nahwu. Tongkele kocak rojo koyo berarti orang baju nyaman sape rojo koyo aja boleh penyanyi nyari kajeh deh ya lah. Kocak rojo koyo gaya jangan gaya rojo koyo aja. Bahimatun rojo koyo aja maksudnya penyari kaji melolo polante pambu sekali benih raja kaya benih ratu nereng soki raja kaya aja sape maksudnya rojo koyo. Tetapi membedakan antara ahlu kitab orang-orang kafir siapa sah bi orang-orang Islam mon orang kafir ni ketak lemah sahur orang Islam asa walau bijur atimain walaupun sampai sahur kelaban seteguk daripada aing pote cukup nginum niate sahur oleh barokah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Kening ibaca sahur kening ibaca suhur. Tasahharu fa inna fis suhuri barokah kening fa inna fis sahuri barokah kening. Sahur adalah Nabi tak salah makanan sekakan neng bekto sahur. Suhur adalah bekto sekang kui ngakan sahur. Gisangkun setepak mun nyekei suhur deh ya bener sahur. Karena sahur ni kakakan enah, suhur ni ke perbuatan enah. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Ngakan sahur kakeh karena saungkuna neng bekto sahur orang saya ngakan neng bekto sahur aneka banyak barokah cekainan cek sampai tak sahur teka pun nginum setengah gelas otabe selepean male barokah karena semidaki antara ahlul kitab orang-orang kafir siapa sah orang kafir neka tak sahur orang Islam napa asa sahur. Nah tuh ada sinya ke dengkok lama tejo lah ada relasi napa pun sekira engak kebagusan sekira engak kebagusan namun pada orang sete mak eka susah bi orang berarti orang bagus nih kah keng mulai ketulat bi orang ketulat matena erpar pacet lebih len ngiding pengumuman je bener inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bener inna bener ada ya alhamdulillah de paungku berarti ring tak gena nih kan naudzubillah mergana sekira tadi ring bagus kecuba ni cek tahun katonaki ke di sana ibarat ring akeme cak kemelem seleber tancel lagi mandiman male tak laseng ngedelem akhirnya tetanggana nyaksain coba kapi mula mati tak nyaksain kebagusan sekali senika
uh, thumma wa thumma yunadi nuli kari-kari la ta'jilu ojo agi-agian sapa sira kabeh bi kelawan gawa ingsun hatas auda'u sehingga pamitan sapa ingsun dari ing omah ingsun wa ahli lan keluarga ingsun wa akribai lan pira-pira kerabat ingsun wa mali lan pira-pira donya ingsun. Dadi mun ngebareng mate darem makang kuwi saya pangereng nek afdal bade budi. Dadi mayit bade yada pangereng bade budi. Mun mantan biasa pangereng bade yada kemantan bade budi. Mun kemantan biasa cara nangereng malah bade biten antara nangereng aki kemantan bi kemantan saya mate. Afdalah saya bade pangereng ni ke bade budi mayit bade yada. Darem carana nyaben apa cetak sabak yada apa soko sabak yada. Adapun cara ning kika dinto sebagaimana ning situng keterangan ning kipaneka ete buaki ning kitab Muhtaj Tuhfatul Muhtaj qauluhu ila tangki sirasil mayyit yukhadhu minhu anna sunnata sangkun sesunnah fi wab'i ra'sil mayyit di dalam meletakkan kepala daripada mayit fi halisairi ketika jalan ayyakuna ila jihati tariq sawa al-qiblah wa ghairuha yakni nyabe mayit nika sabe ning yada sekira mun ajalan cetak kepada yada baik akadep ke kiblat atawa tak adep ke kiblat aran nang adep ke barat atawa tak adep ke barat menabi ning Tuhfah al-Muhtaj cetak ke sabak yada menabi ning Busyrul Karim bidah sunnah soko sabak yada sekira mun pemancing langsung mancing si mayit berarti kan cetak berarti kan soko sabak yada sekira mun pemancing si mayit ini kan langsung mancing berarti soko sabak yada tapi ning Muhtaj ning keterangan nikah ning Syara al-Minhaj ning bab takfinul mayyit qauluhu ila tangkisi ra'sil mayyit ingki peneka sunnana cetak neka sabe ning yada sabe ning yada mendahulukan kepalanya untuk mengikuti arah jalan mendahulukan kepalanya untuk mengikuti arah jalan jadi cetak sabe yada terserah napa sokon tersabe yada apa cetak terserah korjok mesong boy aculon mesong mah gitu jalan mereng tapi menabi neng nikah neng Syarhul Minhaj nikah neng bab tafinul mayyit halaman 71 juz 4 halaman 71 aneka cetak sabak yada cetak sabak yada nah epekol bene sabak geledek sapa nek kanto ausul ke gula dari rapat neka neng disah terus medakina keranda mayit jadi yang ngangkuyo rudo raja keng seret ya ada genjeren cek ring pacet sunnah neka pekol ngakhir deki bitabit tambah abit beri mesin beri remote jalan tibi lah perapatan gedeje ngeriting belok kiri waduh cek ring tambah canggih dah remah cempa apa tambah canggih pak napa deki mandi tibi jalan tibi lah pametan halo kare detok wis kita tetap cek merubah nikah cek merubah kesunahan ring nakona ngak nikah bene tak mampu ring kona nikah karo ngebe ngak nikah cek mampu na keng cuma takok ngelangaki genjerna karena tasyi'ul janazah ni kesunnah norok buntek jenazah ni kesunnah nah cek bawa tahu sangat kui geledekan pekol dia cereng anan beda komboya beda mau pacar tak mampu nyoro orang muru orang buru se napanya mana se ngaleh bahkan se nyolat mau pacar tak nemu sekali engki ini kenyaman fardu kifayah nah wa thumma yunadi nuli kari-kari undang-undang celuk-celuk billahi demi Allah ya jamaatihi
jamaah ingsun taraktu ninggal sapa ingsun imroati ing bojo wadon ingsun oleh ninggal armalatan hale rondo fa'alaikum mongko ing atasi sira kabeh alla tu'dzuha yen to ora ngelarani sapa sira kabeh ha ing imroati wa auladi lan pira-pira anak ingsun yatiman ing bocah yatim fa'alaikum lan ing atasi sira kabeh alla tu'dzuhum ing yen to ora ngelarani sapa sira kabeh hu ing auladi fa inni mongko sak temene ingsun al yauma ing dalem dina iki iku ukhriju iku napa niku ukhrija den toaken sapa ingsun ukhraju den toaken sapa ingsun mindari saking oma ingsun fa inni mongko sak temene ingsun iku ukhraju den toaken sapa ingsun mindari saking oma ingsun wala arji'u lan ora bakal balik sapa ingsun ilaihim maring kabeh abadan saklawasi. Bila si mayit nikah ponla napa nyamane ekebeh cek terbenter kok ki apa metene datang keluarga bitang anak selanjeng jalan lokolokan ya jamaati tarakti murati arma'alatan fa'alaikum alla tu'duha wa auladi yatiman fa'alaikum alla tu'duhum tereng-oreng seberitang sandingan engkau ninggal tang anak bitang bini cek sampai kaki ngelarane cek sampai kaki lanyalaeh datang keluarga karena tang anak juga saungkuna kebedaan yatim tang bini kebedaan randa kita bendem lah daftar kebele cek ter kebeter dia ku tunggu jandamu wah pas sarepan mapan malolo mun nyanyi keluar aing mata tok deui ora tak ngurus lah nyanyi keluar aing mata si watu ora mabuk iku anan dadi yatim binen dadi randa sing ngangkok sen pesen dak kaki kapi jak sampe lah jan se mate tidak remah ila tadak sing ngeding sing karola cek king saking ki odin bae asen pesen ngak nikah istausu bin nisa'i khairan selake terus menerus awasiat dek reng binen khairan sebagus ya sen busen awasiat saya ngak lek mempongkok ibadah cek kalangka tanang anak-anak saya ngak terus cek buambu terus anak sehat mula mate mae ngak ada iya kodungan le mon keluar le jeung ki odin pancet ki odin leteken gereken mula mate mae ngak reng bine ide ki ya ki odin tak gelem sorono tu biar oro ki mula mate tu bener anu apa lah to satu tu pilih bengkang ide iya jia lah lesan mesan ki odin soro kodungan tak gelem soro jilbaban tak gelem ki mula mate buntu kapi sebodon deh dan temon mate nak cek buntu to sa buntu lah bi pisle pis aja lah pancet deh bi prat ngamprat aja nikah pecereng orang seneng alam kubur orang seke bagel loko-lokan kapi ki ada sing ngeding sobung sing ngeding mon kare sekone wa idza wudi alan ten sele sapa si mayit alal janazah ing atase jenazah mon mayit isabek ning atase jenazah apa jenazah aja jenazah ning saungguna tempat sik gebe keneng mayit ning nyak mana jenazah usolli alal janazah berarti alal mayit fil janazah keneng king makna nanti bi janazah ini ke tempat mayit saya sholat ini ke nyamana janazah as-salatu alal mayyiti rahimakumullah keneng as-salatu alal amwati rahimakumullah ini keneng Mekah lima bekton ini ke beda boy biasa as-salatu alal amwat as-salat pan berumpan mayit cicir ya dan Ka'bah nih Salatul janazati rahimakumullah kening maknana janazah tempat mayit nika nyamanan apa janazah fa idza wudi'alan ari kalene den selo sapa si mayit alal janazati ngatasi janazah lho dok si mayit me sabek ning janazah jangan mayit bene janazah nika tempatan apa mayit yaqulu moko ngucap sapa si mayit billahi demi Gusti Allah ya jamaatihi jama' ingsun la ta'jilu
Ojo age-agean sapa ingsun bi kelawan gawe ingsun hatta asma'a sehingga krungu sapa ingsun sauta ahli ing suarane keluarga ingsun wa auladi lan pira-pira anak ingsun wa akribai lan pira-pira kerabat ingsun fa ini mongko sak temene ingsun al yauma ing dalem dina iki iku ufariku bakal misai sapa ingsun hum ing kabeh ila yaumil kiamati sampai dina kiamat. Bila pun lek sabar untuk epeko lah la ta'jiluni jak terbenter kok ki ngidingake suara tang anak tang kompoi tang keluarga kabi bitang gebet kerabat jadi ngaki bisa mate saungkune nyabek ring sede kaabiten iki tak bagus mun saumpamana sede suri bojo makin lebih bagus saungkun lebih cepat lebih baik. Karena masjid ini malah tak terkatung-katung. Telok saya tak bagi ya akhiraki. Otang mulai depak ke bejana. Ranteh mulai nemu juduna sing pas, ya saya cocok. Mayit mulai datang jenazahna. La tu akhiruhunna. Telok dia akhiraki. Otang mulai bejana. Wo karo anu pese tedung ria. Orang tak nagi tang, masih tak taki boleh berji le nyaor bay, pada tak takin. Pese tak parlo, masih pese tak parlo, tahu kalau ni tahu ketedung ring pese noreng. Se nomor 2 rante mula depak mula nemu saya cocok saya tepak. Oh perhatian kat da anak matalan, oh perhatian kering tua na, empon. Ida wajadat kuf'an mula ketemon dek se kufu, se pantas. Cek tunda si nomor telok mayit mulai siap mulai mare pandii mare sini pone kafanin dan apa anu keluarga niki dari Jakarta masih datang sudah dari Jakarta tak kira di boleh ila pancet kening sholat masih mare kubur tak apa sholat ning kuburan apa sholat ning kuburan daripada ada ente sampai zuhur laku tapi ada ente saya dari Jakarta karo dente perlu nanangi sedok aja ya lebih cepat lebih baik jadi telok nikah setelah kening akhiraki saungkuna bagus napa nyamana bojo ngaki malam bendem malam nikah tak apa-apa saya kenge kanto tak pati osom melebih ning daerah lain ampun biasa ampun osom karena mau naben masuk pabrik kapi akhirnya niki ni ento siapa aja niki siapa aja niki ni apa aja yang agak joget ruah ini macam ni gini ya sewa tua tak ada kita tahu sadar tak laku pun langsung pun tahu sadar tak keluarkan sejauh ponan percuma jadi nikah saya lebih bagus kan orang saya settle lebih cepat lebih baik malah tuli potos tuli mare tuli telkenen tuli pon tanya aki bi malaikat mungkar wa nakir ampun pangkitok sepetok ampun nah maturmu kepada selamat kepi amin maturmu kepada lancung umur sehat wal afiat lamun mungkula depak kebektun maturmu ke husnul khatimah amin Allahumma amin fa idza humila alal janazah wa khattu biha thalatha khatawat wallahu alam bissawab.